pokok bang kelapu nilimi hai sarsing leng ke hai ardo nilimen thare Idison tokbi nilirong dokmukak korkan thia bar benti nili ladak labang somai long na chesong tu lasi nili dapen pachini kang tu mangalalo je pidangan karbiatum labang somai long na chitu pe namasi ining karong sonda matha nang naglo ining karong pe namar sini li pi life kiba keceng aku ke nitum matha the je karbiara tum lan chitu jipu sita nona bang thek sulong ma ke longli philang alam ki putha bijar ben chenglok apen nason government le na mukha bang koson di ke che so che rai lapa punitum pache tak pen pinangan nari so ejang student pen chenglok karbiarat pen chenglok ki bigi ti pen chenglok samela bang so long bang pen ning na pati pot alang itu manta kiciru polam kadilos tami ning das bang so along alang itu kimat hatek pot alang itu manta ning aklong belang itu manta curolo asila son tak taksi pinangan karbiarat pasamela dak puderang nak lo ceplak dak nang nak lo hedi samela pu wes karbeng long bang ke pinan citu lo tami is karbeng long bang kom long sonsi tek lo tami bang pu sining thilo asinon bang nitumbang isi daud nang paklari bang lalo council sor pusame nang hang lo penap lo sila council sor nang ke hang lo pusame lapu mai sarsing tum haidun podak pena delegates ke mai sarsing angtong tigathar lapen havartin asongja 26 constituency havar penta na chitong dunang po sidak penta pachin lo ni sumdak hangkar shat chi dovega tumgi dun elu chingida un elu I phusi kodak da men kache tonte pudi che bhong prup da hailo kumasi tumake chihin der amasi dundelo asi rada mai pi phan masi lebang rada mai pi bangke kadok we karbiang long ara doan same na chitong dut po sining thelo jong si labang so mai long patini karbitum ning isi labang solan chisong det pen karbitum ning isi to thekjima do thekthima la tai son lam lo pinana tum nang mang hudeta hai ni le sab so bakler det po pinana tum nang mang hudeta hai je alang litum labang so tos ki doke chipachini po muwa phi tangka ma chu ndg ma bu nang matha thai tamila ke chuenilo aku psmi ma deng po ta chuenilo klasi kadok we karbing long ara do an bu sitame itumbang non bang ning isi chipaklang nang po jongsi sarkar phanang pa phiri dukji ardinang penji pute demokratik adet potang te munida muluk sinang langji lasi munida muluk atum kuan ma kacetu potang te tumbang dak mesi isi ke success putang thek la pen itum karbi tumang thek puta cetong no aku isi bakler nang tumbang ke arada tumle ke chok chigali nonne chinia teng bate ane lidar tum ki jabo na tum kupi ko sone chisong pa mika patowar nani political nat indoi rup titik labang ke chok chidaji lasi arada tum lagi chok chigali lidar tum inur bahini tum ki chok chia joksin non ta itum kar binglong labang so alona chetong nang kok lo lasi nona bang itum bang penana isu dolo same nilimi hai phan AC sinita arjupon po lasi mai nang pathano na abrang si mi hai kardo nili nangkar juji polam mangalalo council tum pulo ladak PGR bangke subjudice dukok pulodi subjudice dukok sita hadata PGR nong ta la fencing made paya bang alang litum tendar koldi mi hai 5 crore 31 lakhs temi VGR long bang kes duma belom hai ave na tave tak PGR nong da council tu subjudice mana non ahormu bale chis gimi mane PGR ku pura pede timati gar sita ahormu ke PGR ka prek VGR ka prek Kasi nona bangke ilitum dak cuci junje pila nikrep ko kace songo bangke PGR pu manglor chatkali PGR la pen ke VGR la pen ke karbiang long ke do la reserve forest mukha government land mukha non bukulia hapu ni hangna thu irrigation long le long ke la department long le lo hal hai hui long sonta ang tan pen asu tum aron re pen ang do hublo alama bangke la si non council tum pu bangke la ke subjudice ke pu subjudice mane tum kachini na pila ke final code of article laki la ke dak eviction claim po amasla so eviction ke claim ji pu along bisaralam la PGR kherunia long ke du la solong ke du doning ko era hini tum bang ke chengsia ko je code long lam che thanam de je ni tum ke la dak nikan soke pen lo ke du council la phanda ni tum ke tuji khajana ta pi bom pu pen chenglok ni tum ke long le pota ta do pu pen chenglok ason
si high court tumbang pulo je pulo tang te la donen ko ra hi ni dim don bang ke don thok si kebra phi pule si la don thok si kebra phi tum bang ke alam the bang da court lo nang pali ro lo pot ama alang tum phan ni tum mane alang tum nang che thana teng pel la PIL nang ki pia teng pel ni tum alang tum phan ing chap lang jalang tuma dokumen hui katu ko binang che thana teng pen duma avima la supon itu ming chap lang polam si pulo la si la ke stay order la don't throw si kebra si dum stay order pe la very much temporary la bangke la si survey lo 2024 ni kan council per mas se report pa klang lo da bangke don suri hini ra don ar kep du ente stay order ke doge don't throw si kebra phi bhancho pen hala high court pen ki puda ऐसे whole pijar area bu phanda gali gente ta kumara tumla mahada court long ke le hala tum phansi stay order la tum phanona ko nang tum tharle ponritha alang tum hani tum alang tum nang che thana teng pen laya kinang sot akagos pati duma bewani tum ing chablang polam chot muthi non council tum ki vi banke ka tharle jani hang he damat PGR pura petlo amal sele PGR ke sab judis kente pusi rat phana bangke papa manghu sai si ke claim lagi la sila so papa manghu bange council tumje kar biang long le raing tungti hala so masi siang theke klang lo ratula bang chini dakni pen da ka bangke jong hil kes pi pusita lage kes ki pi tu pe da hai hi bange piluma je PGR lo ngedo tuman tharle nei puke lake 2011 ani kan supreme Supreme Court pen PGR pu punon pu penon sita illegal immigrants pen illegal settlers karbiang long le ke la ke karbi hawar putang lo 60 dola long le putang lo angta na so do long le pu pudak lo gente PGR kali pin sita da ke do long le lu ta ke tharle nang pu tharle un lo la si ilitum arab tum kama thane bank ko mane jong si no la so teng pen high court case do ko ke constitution se kam avilo lage non la son bang the forest area long ke do department long alena long ke do government long le long an ke do tum ta bayong si son case pidet ke pomat ili tum bang lang ding pulo tang te hala constitution si main India kasuli ji aphan ke aron atang e constitution long si ke tok kan ta ke the constitution long ke tok teng ben sili tum ka tu ko betala bang e kroinang pola si tum puni ke ladak ke do tum bang ke la aron repen ke ba tum ke la ke constitution ki phietum भारत संविधान के क्रय करे तुम 60 डॉलर के कारखाना तुम मुसली तुम जंग नहीं लगी पुलो तला तुम्हें कॉन्स्टिट्यूशन तक की फ्री लो हिनी बंगे लो तला तुम्हें के क्रय करे लो आपोत सीधा के इली तुम बादू तुम दा पॉलिटिकल alaswa भूत बैंक का सलाम जी फान के हाला बैंक को ना मना असो अरों रे पे नांगदो हु बतुम अबी की दून पेन एमे थांगा जा कोंग कचिपांग बोदु ना काम के क्लेम अंगने अंग तान पेन के बांग असो तुम फान के राय दुन जी जॉइने एमे थांगा लोंग ले लोंग इतुम फान शिक्षिदुल अरों तेंग भारत संविधान पे नांग की पी आजा कोंग कचिपा पोपा कामे बादू कर बिलिदारम दा क्लेम अंगने लाहेलो नी पुई बांगे बांकेस बिले इतुम दा पुना इतुम कॉन्स्टिट्यूशन ची पुरदु ना इतुम काउंसिल रूल्स के लागे हेलो के 1954 इन कांसी इविक्शन उन पोजा को काउंसिल फन पियर लो रूल्स ता दो पुलो तांग ते को सोनसी बांके दो उन लांग मति अलाम बांके लदाख सिली तुम बांची नी नहीं लासी साब जुदिस पुपेन के इली तुम लदाख के महंगा चिपांग तिंग इसांग नि अदर कारावी पुसी निली का दो वे फंदा ला बांगे पाची नी पोनी Asimha niliena rutula to council non according the council tum ningje beralam me thinar jupon tu padi da council tum to koklo 22 house bank ke subjudice to koklo palam na acha subjudice to ko boga aplang phan ke pilong parlu pon pidi mati di all PGR boge parlu pon pidi mati di to chow non accept nang to same la pinang ana tum to ko tum han accept nang me ha to de juntu la 22 house tum han bang non ke suli bom to subjudice to koklo Tamila tumia na beheri non eviction unjimon ila. Kali unlo lage, hala code pena ऐसे हुल PGR लो eviction rik boleh pugal ke. Kalang. He alang tumalam the bangke da code long nang le rog lo pot. Alang tum nang che thana tek bani tum inchab la. Ladak la tum pulo je
ni tum long le pota do Islam High Court che than namlo je ni tum long le pota do PGR long le ko se long le pota ki piun po number 1 number 2 bangal ke 62 la area penak pulutang de ki be ke che tum ko se long le pota ke long un pon da la ke chubai alam ke mati la si hala High Court long case chupi dam de tum phanta nona ku ke thalang de tharli ri tha polam cho tharli long le lo de pulki pugali muthe nona ku ke alang tum lam kodo nang le rok lo po di tum in chab lang nona ku la tum phan ke pangjok pon tha malum so ko bu phan cho la si interim pul ko mati laga sab dis ma pul ka interim stay ab hiri cho temporary la ke final hiri la tum mu da tharli long le lo pu ke pupi aku alama bangke eviction nai pijar ko Supreme Court be se hukum pide hukum pi 2011 ani kan pulo tang da Supreme Court ban athak kang sai je hong klam ki India long ga bilu dan Supreme Court order ke lake challenge dun elo ke mate ga prega hiri tumke solam sili mathanang pu he muthe nona bange ke claim ji ining hang he ma karbi tum long li non ke dubo ma council tum ke rai ji aning hang he ma karbi ang long karbi tum ja kong kapat hi ji phan aning hang he ma halo solam choda la mangi la hen lo mi hai la ta ka bang council tum da ke chisong ni ke chisong se high power committee tum da dolo te ma sami update ang pipide da joy tum ke mang ko kalang acha itum long abar sai duji ma je council do ma ka chida na bang patu joy sang ti theklong tami la council pe na bahera itum la dak man chisong bom la pen karbiara tum thekser suppose nangli ang tongsar pampe kapre dum doson tami nangli tum la so case long itum personally angko itum penta pin itum chida nun ulang kali lage awar saidu ji gente a hormu ba non itum public penda isa dak chi jog dun thop tami lage athe non hal high power committee bu bangke hinielam lo khak ke cheng la high power committee ke seng badani tum pudun high power committee ke akam ave lage mane powerless committee high power committee ke lage powerless committee athe bangke la so high power committee longe executive power tabe legislative power tabe muthi high power committee ke seng ye bangke council long kachari tum jasme tuli rong hanga ke hai ba jo ladak sikar bengla ke thek keri ana dele bisa huliram tera men da pon along so chethan bon bom de tum ke elvin terona ke hai da dulo e joint rong pe ke hai da dulo ha kar bengla ke thek keri tum high power committee long sidu adlo ke ente la tum si flung e puki pulo te ne da ko pilo ke klem ta mane hala ki flung pleji aphan amethang amahang ka che safe iji isi achong mason si high power committee ke kayus la sinili patumini Facebook lo isi tok lo je la so high power committee long ke do ke thekire tum anda la ke chiri jain de simi athe high power committee aphan sino la so ka che song bangke mo las angdung kiti ke la tum han jong de ji li tum ke itu nang tum high power committee lo da lan ana ke thekire tum lo sita piniare da high power committee seng that pen high power committee pen pilo ke claim ke rat tum jok thang la chini ne la tum hada na koda long tong ka halat chun ma de politically la purat thur pa ka chi song bana tum ke ja pon ma bala so eviction alam the dong rat pan ke than lo thang da bi ma amuni tum amyan chi bidun kok lo mahui prong mahui pini ke punang kok pa amyan chi bidun kok lo high power lo to ke mahui prong ke mati la si la so high power committee long ke do ke the kere tum anda nili thek the pupe alang tum non elvina ke haile punon ba dhorom terona ke haile punon ba anuga prek tum dal high power committee long ke do tum anta ame thang masi constitution lo la tum constitution long ke do a rules a ek mukha ke a kitab a phar purna alang putum kali la tum ki ame thang masi constitution lo la na ke thek tum sada ke do sita high power committee long lan ana ke thek tum do det a phita ki phlung nang ji potowar bangala tum than thu the da mat phlungun e potowar bang sila tum ke paklang thurong phlungun e pulam sra than thu ret ke la si la high power committee puke la ke powerless committee high power committee ke la ke useless committee so high power committee long executive legislative constitutional power thang da be potsi nong nu chu ding dun nang ni pu bang ni li bai pu ga lang li tu ma chuning ri la hello si prabjin pen high power committee long ke do ke thek kere tum an ge la ke hadak pen chiri jain that si radatum non karbia ke tum ki thurlo karbiang long le phelang angta na suben ka chipa jok ni ba ka che song along si rat ka che song ke ka che song long se alang li tum ta karja abdul si ke me pu salang de van li chuni reporting tum lalo la pen hini bangke nile ko ki puthukang tum mo penang li pul he bisara mala judicial process long ri tum ta mathalo
je nona teng pro te high power committee da dulo lapen ke s government carbon autonomous council da dulo autonomous council tu ma advocate ta hoitu hada high court long da dulo ta high badulo position dulo sita la ke thom a alliance to force government as autonomous council lapen ke high power committee lapen ke la so high power committee pen hala jitu court long ka pa attendun ba council pen ka pa attendun council advocate la so ke thom alliance a force atum anta pini bang tu ke ade we ang tu rove a joinesi pini ni kan hini pardetta iwi sona kam ye longa pachuni khidel ba longa chun che derlo barat phan aning ke thela mana pini thana he aning pa thela mana pini than thek the la sono pada kam velu mati lage thek ta thek nak lo do da du nak lo pada kam velu lage la si non ilitum kama tha thu nei ba la so alternative ilitum ku pilo ke claim even court process along ta ilitum kuson se kache jogdam ji kuson se kache jogdam thek ji hala bangke aki mi alam thelo ba ki mi step ilitum da hoitu deng thunang kok pola bangki kanal muni to malangli sia ma ka da ningje kong mane bangke chia so tum ke nang pheri riong ong bote madi mi hai mane alangli ki ningje kai da statement ni pilong subjudice to ko ke subjudice ko pada ande ang ton pjr long li to anke anutina case pidam det po istiordar se bandet kiti la hello si chemang hume mi kali la solam de bula simoni li pulu mati la son lo pro da ko subjudice pu ben si plum pledet pulo tangte hala long ka prega tum anda ba case pidet po long si rai de ji la solong le ke rai kom ji phan ke sita constitution ke mati main ke indiana politics ba indiana democracy system constitution lo constitution a ronjong si konane ka violate du ko pulo de law ke la si puduni mati je la da ke nang shok si de constitution a ron te ban arkan der lo pusi law ke puduni pulo de non la long le bang aron re pe nang do thi pe constitution si karkan lo la so constitution karkan along constitution arkan ri de pusi court atum ke judgment ke pidun vek po lage athi constitution aphan ke raiji phasel ke judiciary lo hormu ke executive legislative lo ke judiciary ahormu ke lasi la haya tum anta indiana constitution aphan ke bypass pelo arkan ke lo india constitution aja kong ka pajum akam ke lo tum claim ke lo pulung te munang li pusang tha yong si mane forest long tum ta case pidet ma padulong poplo the constitution se kam velo lage lasi ili tumar ajin ili tuma khe ka che rai iji ajin anu jok pi ke lage constitution hello apotsi constitution a teng ben sin non daily tum ka che song asinon daily tum tai hala sona khe dak dulong le hasona khe dulong le play tum ki pugali mati constitution a teng pen itum phan kopi ma ja kong na ki pi la so ja kong na ki pi teng pen dak dulong le pu muluk tum an ke dak ke dori noi pen hala tum na litum puni hala tum na tum da jong sa hok hak real indiana citizen india constitution ke kroyatum indiana judiciary system ke kroyatum indiana politics ke kroyatum pulutangte nitum nang tumo phan damoi punang toite pinda nang tumi thang mosi thurni hala ha kheitu o da ke sexidul area da ke karbi tum long le bosi itum ke hem chikim dun longli pukela tum chini mati chini la si ni tum plung fe pin sita alang tum me thang si thuret ni lagi pulutang de non ke theklong bang hala hai ang tan ben ke wang tum si constitution da karkan ang tan ben ke wang tum si law da karkan chot kali la so ha war le cherai detji karbe khe tuma nim rokom jutang ju bat pen cheng lok karbi tuma politics hal hai nang apa ju kok ji kam sa ko nang claim thurong pa ili tum ke lage chichak lun ke chok chidet po la suppose che song nang kok mati samson sing ti pikam le tuma district na hang pidun ke samson sing ti pen hala bordoloi commission atum ko people sin de la so ke fan protection pini bu sexidul separate is administration system india constitution ko people si tok ponang kok la so ke papi hubla la so ke aphai kom he la so ke tum ke lo a kacharli hinda theko elang la tum ke alama ki incholim la tum thang kachari rondo la tum ke khei kang thim la so joine si la so ke phan ka protection je phan si constitution ke bang apai bir ke nang salam pitika lo ke mati jongsi ladak la an constitution a teng pen along le nang siri pitikang chen kachari ronda bana salam pitikang chen a pita trading license long nang nei potum dadak long aret long le pota long nang nei potum da long aret plutang te lake itu ma long rilo itu ma kheja kong pilo sab ni na eto nang de me da sab so acha trade license ke banai long ke pota e kompas la lo pota doni bola me to la dukan nong da dukan ni chikim tu pik ahem da ki mi chikim long na si kupilo da ke
kali lagi carbing long autonomous council tu mana so department kali lake council tum kichok che polo mo pen tu hala so vote benga join he mane hala so khaya tum a vote kelong ponangji ku a join si India a constitution 62 constitution fidak sita aron re kamala tum claim marelo ama sidak bang hini lam do i carbing long non business e claim do aja ke to pota with the trading license long li ama si pota with the trading license da long relo lake council tum si chok chilu number 1 tum jong dak ni hini bang ke trading license do tum do lo trading license ave pinun da dukan do pik illegal a mukha dukan mukha do piklang hala hai bange autonomous council long ke do taxation department la pen ke weight and measure ha la higher department tum si checking nahi gente lage aprang li tum bikrai ko hutke la support hek dun long le bojar bethe betha la taxation department tum mane dorkata alinat ke donating ben avidet ma di mane dukan tum la son license avi pen dukok ma laida phange inquiry ke bang du ke non ke laida avi ke aposita ka bangke ang tan ben ke bang aso tum isi bangke aron reben business ke claim la ke 62 constitution ta ka violate lo hini by council phana tax ta ka chothukai lo isi bang amidu heji tu council phan tax ki pine tum business ke claim alar tax pini hala so tax ta la tum pipe det lo la si hini akam ta la ke chokchi aposi non ilitum demand long ta la aron reben trading license ke lo atum ka la in thani bu ki pu lo la pen ke all the trading license ka vi adukan an ke la pang hab nahi lagi la solam bangke ili la 62 la spirit pe la bangke ni jenang ko la so 62 la spirit ke tum ke parjap thip ni la halo ni pui bangke pen la da ke government atum ta ke claim ha he der ni kam bangke matha the der ni pu au ha ke jong si 62 la chot thip ji karbia ke chi rai ji plutang te la ke ili tum mane courageously si face na ko constitution ke ko lo do lang ke mati mane jong si council pen la so 62 arona teng pen ke claim da mahut jong si ko pina ke ben ke phanu tum ke lo da do lang ke ये तुमके law abiding citizen पुल के मती constitution abiding ला पेन के law abiding citizen से तुमके पिनियान दा कार्बी तुम हेलो constitution फन के क्रोई नाई आरोन के क्रोई नाई अखेयंग बोंग पुलते कार्बी तुम दा इसिया खेल ला ये तुम चिनी सिमी पुलते जोंग सी इतुम आरोन को माने नार कालो बे इतुम के law लोंग ता लगे चिपा चोंग नंग को law लोंग से था इतुम constitution चिपुर सी law लोंग ता इतुम के पोनंग को पुमतेला मंगे पहले जो लासिला बंके चार्ज आप थीबनी last ni nar julang de acha pinana tumpulo droson volong koma jilong ta eviction nun mati di ta notice apelo 15 days aprang notice apelo angko elong long ni dim ta notice ke pijai da dola ta kar bi elong kote elong mota police na report eviction de sita ni da kimang huda ma hoda ta mang huwer council soratong police force ki pk selet ma state sor sina pidun dilo ni labang klar dak tung mani na chini ateng bote a hormu genda hinielam doji hinielam do is sona banke non law and order ba home ke lake state subject penakemati ili tum no home ke ave sita 95 MOU teng peli tum DC pen SP banke autonomous council long saja kong bange dulu annual confidential report puji tu NCR ke tokaja kong ke through 95 MOU sili tum council chewan det lo mane DC mane SP jongsi autonomous council tum ke toy teng ka pin khara teng claim te det pulo tang te la tuma phan ka control I aja kongke la annual confidential report lo lake lake constitutionally lake eli tum 62 amendment sidak MOU lo lake mane tok det lo la isilo hini bange CM phan la so tum ke cabinet rank ke hala so 95 MOU pe si cabinet rank bange van lo acha amasi non banke la pena anon volong komaji long son hei hui bang ada state tum police force nang toy dun de busita karbiang long the police station ong dung je mati la tum hang SPC control DCC control muten order ke jong si autonomous council tum aning hang pulutang te la asu asa kama bangke state along ban police force nang toy te pinal tum ke claim pa chunun ison bai muthi council tum aning hang ma hang hema 95 MOU power exercise ma hadata isi bangge chuton la pen hini bang non son thedung bisaram asuri surya chiri long lai tum pamukuli ji plotang te police force ta ong chetni karbiang long lang kita police force pa jong si dorde plote tum state long approach nang po police force ke hang nang po la aron long mata dul la sik autonomous council atum state government long police force ke hang benjong si state government no police force nang toy dun de det pulatang te state government phada ilitum lage jong dak long popji podlu sita non banke autonomous council pe namasi
state government long eviction han police force ke hang po ke hello olam lo la tu mama si plung un e pu bange prosar thu aret ไม่ทางจะบักลัง amet hang atum si prosar thu aret กำลังกำลัง il ke bang asu pa aning pa thi thu kam aron re ben ke claim thu phan ke claim atum phan lan su se aron re akam claim thu tha pu ke la tum si aning pang tang dun thurong akam si chiplang da lomti lage เคสปีดามอยayat non turong la hai la si autonomous council tum ki phung ji aning hang vek plutang te aku jong sidak ban police force hang plote state government atum da lage nang pidun de te un e กำลัง nang pidun batai si hang nang pipedat batai hini nang batai thom hang nang pipedat plutang ilum chedan tu misan state government pan la si tu phang autonomous state nang ipuluge lon ora then non ni tuma khei ki sung lo ni tuma khei ki nang ke rai kom ji pan ke state government atum dar pudo jong si state government atum ni tuma pan ke rai kom ji pan lon ora na da support nang pipi plung te ni tu pan ang lu plot noi di autonomous state nang pirai ni tu me thang police ta chiri po police